Ama lallaba keenya yeroo tokko tokko waa baay'ee dubbanna. Waaqayyo lallaba keenya nu sirreessa. Ameen. Macaafa qulqulluu warri qabdan hojii ergamootaa boqonnaa 28 dhaabaasa. Lakkoofsa tokko amma torbaa kan jaha kan jiru dubbifneeti kadhannaatti seene. የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 28 ከ1 እስከ 7 እስከ 6 በደህና ከደረስን በኋላ በዚያን ጊዜ ደሴቲቱ መላጥያ እንድትባል አወቅን። አረማውያንም የሚያስገርም ቸርነት አደረጉልን። ዝናብ ስለሆነም ስለ ብርድም እሳት አንድደው ሁላችንን ተቀበሉ። ጳውሎስ ግን ብዙ ጭራሮ አከማይቶ ወደ እሳት ሲጨምር እፉኝት ከሙቀት የተነሳ ወጣ እጁን ነደፈችው። እስቲ ነደፈችው ወል ሰገሌ ባሳቲ ይድት ይደላም ነደፈችው። አረማውያንም እባብ በእጁ ተንጠልጥላ ባዩ ጊዜ እርስ በርሳቸው ይህ ሰው በእርግጥ ነፍሰ ገዳይ ነው፣ ከባህርም እንኳ በደህና ቢወጣ የእግዚአብሔር ፍርድ በሕይወት ይኖር ዘንድ አልተወውም አሉ። እሱ ግን እባቢቱን ወደ እሳት አራገፋት። አሜን። እስቲ ቀኝ እጃችሁን አንሱና ዛሬ በሉ እስቲ ዛሬ ነዳፊው እባብ ይራገፋል በሉ እስቲ ድገሙና እስቲ ይራገፋል በሉ። አሜን አሜን። ጳውሎስ እነሱ አሁን ይሞታል፣ ካሁን ሰውነቱ ያብጣል፣ ካሁን ይወድቃል ብለው ሲጠብቁ ሞቱን እየጠበቁ ፍርድ ፈረዱ። ምን ብለው? በእውነት የሰውዬ ምንድን ነው? ነፍሰ ገዳይ። ምክንያቱም ለብዙ ቀናት ከ14 ቀን በላይ የቆዩት በኋላ ለ14 ቀን ግን ብርሃንም አላዩም፣ ምንም አላዩም። በጨለማ ምግብ ሳይበሉ 14 ቀን የቆዩ ይናገራል። ነገር ግን ጉዞ የጀመሩት ከዚያ በላይ ነው። አንድ ቀን ግን እግዚአብሔር መጣ። ምዕራፍ 27 ላይ ስታዩ በሌሊት የእግዚአብሔር መልአክ መጣና እንደዚህ አለው፣ ጳውሎስ ሆይ በዚህ መርከብ ላይ ካሉ ሰዎች አንድም ሰው ምን አይሆንም፣ አይሞትም። ሁሉንም አሳልፌ ላንተ ምን አድርጌያለሁ? ሰጥቻለሁ። ሲባልን ጳውሎስ ያለው በመከራና በጭንቅ ውስጥ ነው። ስለዚህ ተነሳና እንደዚህ አለ፣ እናንተ በመርከብ ላይ ያላችሁ ሰዎች ወደ ዶኒ ከነጉባ ጅርተን ወደ መርከበ ከነጉባ ጅርተን አጋ ዋቀዮ ጎፍታንኮ ሀንከን ዱፌነ ጥላን አበተ ከናን ጅሪ ማጀር ነሞኒ ሲፋነ ጥረከነ ደበሰሲ ከነያ ልቡን ነመተኮለ ማንተው ዲበዱን አንጀዴረ ዋንቴ ኢንሶላትና ከአትኛ ተከለና አዳደኔ የ14 ቀን ምግብ በልተው አያውቁም። ተስፋ ቆርጠዋል። ረሃብ የሚባል የለም። ለምን? ሞት ይታያቸዋል። ዱአቱ ፉልድረስ አሊጅራ የሮማናዩ አንደበቱ አት ከንከሰጁ ዋይና ተያዱ እንደንዴ amma banna oto jetta dilanu akkana jedheni nam tokkolle lubbu nama tokkolle hibbal inni natti dubbati akkasumatti akaraawwatu nana mana hina man tures inni sitti dubbati akkuma si dubbate si godha. Amen amen. inni sitti me akkuma sitti me si raawwata. Amen. waaqayyo sitti dubbate si gal waaqayyo akkana si godha jedhe si irraanfatu waadaa si galee waadaa hin diigu. Wow, sila tojere si orte waaqayyo sinda bas tojere si bas waaqayyo hindatam tojere atindatam tujere me amen. Wakila tojo namaste kana bakal jere Paulus nan amana inni natti dubbati akkasuma kana bodu anama እንደ ተናገረን እንዲሁ እንዲያደርግ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ። ስለዚህ አትፍሩ፣ ተነሱና ምን አድርጉ? ብሉ። ከአትኛ አጣ homan sodatina lubbuun nama tokko illee badu dhiphinni hin jiru hin jenneen dhiphinni hin jira rakkinni hin jira garuu nam tokko illee kana hin badu. Waakila dossoo pooraba nama sinqinaatu dhiphinnichi sinuma jira ati garuu hin baddu jedhaani rakkinnis jira ati garuu hin baddu jedhaani. Ameen ameen. የሚገርም ነው። ነምች ኩኒ አካታ ከናን ጳውሎስ isaanitti hime hundi isaanii ka'anii jedhe ጀጀባት አይገርም። ምግብ ለመብላት ያደረጉ በለቱ ደስ አላቸውና በሉ። ከዚያ በኋላ አንድ ነገር አረጉ። ዶንቻ ራት ቀመኒ ከአሜሮ አንተ ቀመኒ ሰን አከዶንች ሰጥቶ እሪቲ ብሻለት ገድ ማርቆዳሪ ለግናማን ትገናቀ ብሻለት ገደርበት ስንታን ጋፈ ዶንቻ ጨብዱ ገሩ ነሞኒ ዳኪ ቤከን ዳኪዳ ወንሞ ወከን ጠባራት ያበተን ማልታኒ ሸህ ዋንተ ቆስዲትም እገከናን ጫኒ ቦዴ namoonni baay'een warri biyya lafaa aramaawያን የሚባሉት አህዛብ ማለት ነው። አዩአቸው bishaan keessaa gaafa ba'anii nama yeroo dheeraa bishaan keessa ture
baay'ee qorraan kan hadoodan waan ta'aniif dandafanii akka na godhan koottaa jedhanii uffata tuubbisanii ibidda bobeessanii ibidda kana maal godhaa oolifadhaa jedhanii Aramaawiyaan baay'ee gidee bisu chernet adeerru gargaarsa addaa nu godhan akka nuti miidhamne arganiit nu gargaarani maal godhan ibidda bobeessanii koottaati oolifadhaa jedhan osuma ibidda oolifachaa jiran waa'ee du'aa yaadanii bakka raawwatee yeroo du'aa maal ta'eera darbee jedhanii otoo galateeffatanii ibiddi Phaawulos jedha ibiddi faaraan akka bu'u barbaadeeti hanxaaxii hammaarri tokko kaasee gaafa ibidda naquudhaa jedhu butiin mukicha keessa turte hanxaaxii keessa turte maal taate harka isaatti maxxanteedha harka keessa ol kaasaa laala harkicha harka keessa laala harka koo jedhaani eebba keenyaatudhaaf kan sitti maxxanee jiru galgala kana sirraan jedhaani ati kan eebbaati jedhaani maqaa Yesuusin harki keessan kun eebbataa geeddaramu jedhee inni harka kee hidde inni sitti maxxanee eebba keenyaatadha maqaa Yesuusin irraa haa baqatu. Areetti deeggarsina laatti booda harkatti maxxante hin ilaale yoo ilaalu maal isheen mazzaammaa dhibaabidhaan afaan Oromoo irratti butii beektanii butiin nama itti naani battanumatti nama ajjeetti namti kee otuma ilaaluu maal ta'a deema iita'aa summiidha waan ta'eef guutummaa qaama keetiin gaafa ol ga'u si bokoksaa si ajjeessu kanaaf hin beekan waan ta'eef akkana jedhan wayyoo dhiphina akkanaa kana keessaa du'a kana mara oolee namichi kun amma immoo asitti bofaan maal ta'uun isaa hin dabuun isaa namni kun dhugumaan lubbuu namaa maal godheera balleesseera yoo du'a sana oolelee waaqayyo isa oolchuu barbaade itti faradameeraa jedhan wayyoo rakkina sirra ga'eerraa kan ka'e dhiphinaatti keessa galteerraa kan ka'e namni baay'ee akkanas hin jedhan abeet yaa cubbuusaa abeet yaa cubbuushii kina waaqayyo akkana irratti godhate qaniidha ta'a waaqayyo galgala kana akkana jedha waa'ee cubbuu keetiif miti araarri koo si dhiyaateera jedha waaqayyo dubbiin nama baay'ee sirratti baheera ta'a dubbiin nama baay'ee dubbatameera ta'a ብዙ ሰው በአንተ ላይ ክፉ ተናግሮ ይሆናል ፍርድ ፈርዶብህ ይሆናል እውነተኛ ፈራጅ ግን እግዚአብሔር አለ አሜን ሃሌሉያ ሆናችሁ ያለው ሰው እንደዚህ በሉት እጁን ያዙት ይተከ ሰላላቲ እንደው ዘይዳኒ ወጆ ነብሪ ፋቲያት እንደው ታደናኒ ገሩ ደናኒ የሮ ከመለ ዱቱ ደናኒ አማሲ ዲጋለ harfalaan itti akka jalqabu kan jennu immoo hin gaabbaraan namni jennu hin gaabbar maqaafni qulqulluun hinduutanii jedheera biyyoodha waan ta'eef gara biyyootti itti tuukkee ool biraate hamma feete miidhagdee hamma feete hojjaan kee tolee qabeenya qabaatte guyyeessi taate tureessa taate tuukkee ool dhibbinne anillee dhibbe narraan oolu garuu yeroo waaqayyo naaf karoorseen alatti buuti takkalee nan argattu ameen jettaale akka yeroo tokko tokko shirkatti kee mee akka hokkaasaati hin ta'u jedhaa jenna sirruma yeroo tokko tokko akka jenna nuti jedha afaan isin jedhan nuti jettaa jira akkana jenna saba waaqayyo akkan taa'e kanan harka keessa kaasaati ani da'u jedhame gaafatan namni maal jedha ani da'u jedha hirmaa'u nama duuta sirraa'u qaba yeroo kee malee garuu hin duutu kan seexanni duuta jedhe sirratti dabse sun sin argatu jedhee Abtooni guyyaa tokko dukkee oolu garuu seexanni hin duute jedhee labsii sirratti yoo baase guyyaa beellamee yoo sii qabate waaqayyo galgala kana akkana jedha ila dubbiin seexanaa sirratti raawwatu jedhe waaqayyo inni du'a kee hawwan jiraachuu kee arga jedhe waaqayyo haleluuyaa mootiin የተመኙ መኖርህን ነው የሚያውቁ ውርደትን የተመኙ ክብርህን ያያሉ ወዮ አንዳንዱ ነጠላ ዘግዝቆ ድረቱን ሊደቃልሽ የፈለጋ እግዚአብሔር ነጠላውን ማለት እንዲሁ ደረቷን ሳው ከበሮን ሊደቃላታ አሜን አሜን እንጀቱ አሜን ወዮ ትግስት እሳ ወዮ ተዘጋጅቶ ደረቱን ሊደቃ እግዚአብሔር ያስቀይርና ወደ ከበሮ አሜን ከበሮ ለሐዘን አይደለም
ክብሩ ለምንድነው? ለምስጋና። መቃ ኢየሱስ ይገልገለካል tokkon keessa biratti murtoon du'aa murtaa'eera yoo ta'e የሞት አዋጅ ታውጆ ከሆነ ምክር ተመክሮ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይላል ከአጋንንት የሆነው ምክር በአንተ ላይ አይጸናም ይላል እግዚአብሔር። እስቲ አይጸናም የሚል ሰው ደግሞ አሜን። ሰዎቹ ፈረዱ። አንተ ሰውየውን አዩ። ጳውሎስ አርገኒ ቡቲያር ከረት አርገ ወዮ ለምንጮ ዱጉማኑንም አዲስ ፍርድ ይገባል። የሞት ሰው ከውሃ ቢያመጥ ከዚህ ሊያመጥ አንተ እውነት ነፍሰ ገዳይ ነው። ጋባት ደንደም ፋሲሊተር ወላቀ ሰጥ ትናንት ሲያገለግል የነበረ ሰው ሲደክም አቤት ሰው ሁሉ ምላስ ረጅም ነው። ያገለገለለታ ያላወራውን ይደከመለታ ያወራል። ከሌላላችሁ ጋፋይኒ አያረን አስተ አበቴ ዋቀፈተ ተዳጅ አዳዱ ተዳጅሉ ከአረበ ጉዳይ ዱበን ጋፋይኒ ጮፑት ኩፈዳ ደበገሩ ናምኒ ባርቱ ወይ ደላላ ማታቀበደ ከንቱ ጋርቱ ቋርካ ሳዶፍ ማታቀበደ ድናው ካላ ዋቀዮ ከኖ አስረት ቁታላት ዋቀፈቺ ሳቲ ኤዳ ከነጎቻቲ ኤበ በረሜቃ ማልጎራ መጽሐፍ ቁልቁሉን አከነጀራ ደጋው አብደርጀሪ ማለት ዱበቱዳፍ እንደርጀሪ ታዲ አንፈረዱ ዋቀይ ጳውሎስ ተዘለ ነብኩን ነመቱአት ጋፈጀዳኒ ህናገን እንሞከነ ወለጀደ ነላላ ላጥተ እቲ መረብተ አስል ጨንተ ህድናኒ ሲዘ ዋቀዮ ከናጀደ ዋይ ማቃኮቲ ቄሳቱ ለአበተ ጀደበ ማለት ካራት ቡቲያፍ ተጀደም ጀደት ቴን ገለ ግታት ጀደ አሜን። መቃ ኢየሱስ እንዲ ካራት ሲያምሱ አሃጨቱ ጀደ አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ያለው ጳውሎስ አትፍራ በሮም ስለኔ በቄሳር ፊት ትቆማለህ ብሎታል። ትሞታለህ አላለው። እንደውም ሌሎች አሳልፌ ሰጥቻለሁ እንጂ ትሞታለህ አላለው። ገዳይ ግን በመንገድ ጣልቃ ገባ። ከራታ ብሱ ከንበርባል ሰካሪያ ብሱ አጀሱ ከንበርባል እንዋቀዮ ፋነጁ ገሩ ኢሳ አጀሱ አባይ ኢብደት ነው ያመደ አሜን። ያኪዶ ሶፖራ ቢና ማይ ገልገለ ከነዋት ኮንደ ከንስት በጣሪ ኢላ ፈያከት መጣለ ከንጁ ሁነ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያጠገረ ኢብዳት አዲማ አሜን አሜን። አነፈጀ ነምተሉ አሜን አጀሩታ አኒ ቢሰባ ከጀሩ አሜን አጀሩታ ሃሌሉያ ካራት ነፍቶቤ ጎፍታ ለንሳፋተው አብርሃም ቴቢ ነተጃጅልታ ባልከ በተጃጅላት ነፋነ ደም ተናጀደ ዋቀየውኮ ኢሰነኛቱዳ ኢሰነልቅምሱዳ ሐሞመቱት ደመሰነከ አሜን አሜን ደመሰነከ ደመሰሲከን ደመሰሲላቱ ጀለ እንሲፋነቱ ኢሳምብለከንቱ ጫራ አሜን አሜን። ጋፋ እንፉ ለኢብዳት ዳቱ አከለ ጀለ ካሁን ይወድቅና ይሞታል። yeroo eeggatan sa'aatii eeggatan dhibee waan ta'eef bultiin nama iddee sa'aatii eeggatan namni akka du'u akka inni ta'u beekamu beekan. Kanaaf yeroo eeggatan qoy sa'aatiin gahaa jira leelaalaa jedhan namichi inni taa'oo jedhan inni sanaa jedhee ibidda ho'ifata. Wayyo siifin galta. Amma kufoo jedhan namichi kufaaddu ibidda ho'ifachaa jira. Amma dadhaboo jedhan inni ibidda argatee humna godhachaa jira. Phaawulos wakiilaa toona baay'ee amma jedhanii eeggatanii sa'aatiin dabarraan akkana jedhan. yaada isaanii jijjiiranii akka jedhan dhugumaani namichi kun ዳግሞሱ እውነት ከባርምስ እንኳ በደህና ቢወጣ የእግዚአብሔር ፍርድ በሕይወት ይኖር ዘንድ አልተወም አሉ። እሱ ግን እባቢቱ ወደ እሳት አራገፋት፣ አንዳችም አልጎዳችው። እነሱ ሊያብጥ ወይም ወዲያው ሞቶ ሊወድቅ ነው ብለው ይጠባበቁት ነበረ። ወኪላ ኢዳኖ ማማያ ሊያብጥ ወይም ሊወድቅ ነው ብለው ምን ያደርጉ ነበር? ይጠባበቁት ነበር። ይደራካበት ኢላ አመኩፋካ አመዲ ተአላላ ኦቱ በጀዳሉ ይተውል ሲጅሩ ኩፉል ሲጁ ወር ኩፋቲ ከገተን ኢላ ኦቱ በሲ ኤገተኒ ኢተልከናዬ በሪያ አገሩ ይመጅራት ተበያበ ዱአቲ ከከለገተን ሰልቢነ ከከለገተን ሲራት ሞራኒ ተከለጀዳኒ ቆይካ ደዳን ቆይነር ዲናካ ቶርቤት ኮከሰት ደዳቤት ኦቱ ደዳኑ ኤገሩ kuma kudan sanatti baasaniiti osoo qotiyyoo bitatanii maaqabu kuma kudan sanatti baasan qoyika ammayyuu mana tafa
Amasne na tato jedhanu ati mo deemta. Amma karaa tato jedhanu ati mo waaqeffatan jedhe. Ila otoo du'a kee eeggatanu jiraachuu kee labsuu jalqaban jedhe. Haleluuyaa haleluuyaa haleluuyaa. Laakiin nama tolo robosia. Ati maan akka yoo zila zila yaasa. Allah Allah. Wajjo geetaa Yesuus. Zila zila. Silan ilenya biyye sallallahu amen no amen yero tali amma yero na tudufna nutal eegada kasin babbaani male Yesuus ይመጣል አላሉ አንዱ ኢየሱስ ይመጣል እያለ እየሰበከ ቀኑ በደጅ ነው ኢየሱስ ይመጣል እንደሌለ ለማለት ተስራ ኢየሱስ ይመጣል ተዘጋጁ ሲላቸው አንድ እናት እዚህ ጋር አሉ እሺ ብለው እየተዘጋጁ ነው ኢየሱስ ይመጣል እያለ እኮ ሞቅ ብሎት እየሰበከ አዳንጦት ነው ሶላስ ወቅ ልጄ አሉ እኔም እኮ መጀመሪያ እመጣለሁ ብለህ ነበር ጠብቃለች አናሁ ነሩ ታላ ደቴ ተርቴዩ ዳና አባቱ ፈከንደ ገልገለከን አርኩሞላ ካሳ ኢላ የመጣሻ ፕሮግራም ስለሆነ ባሪካችሁ ቢጨርስ ደስ ይለኛል ዋናውን እግዚአብሔር ሰርቶታል አሁንም የናዝሬቱ ኢየሱስ ማድረግ የፈለገው ይደርጋል እብለ ወርኮ እስነነት ነፍሲን በሄሮቴ አጀን ሙርቶን ሙርቴ ፈገራ ዮቴ አጥማ ዳንኤል ሌንጫ ቦደኔ ጣት ገጥታ ሙርቶ ደረት ሙርታይ የሮንስ ገይ ጋፈ ደርበተኒ ቱሳው ሶ በገተኑ ዋቀዮ ራቱ ሳሳነ ከጅሴ አሜን ከለከለ ሙርቶ ስለት ሙርታይ ዋቀዮ ሙርቴ ስለት ንበተኑ ዱቢን ሐማስ ስለት ንበተኑ ዲገበረ ተለ ዋቀዮ ታውሪሲ በዲ ገበረ ተለ ዋቀዮ ወያ አጥቦ ካሳት ሐርቂያ ማለነገት ደላበ እኔ ነቢያቲ ሐርቂያ ባውማ ለነገት ደላ ከንስረደው ሐከው ቀዮቲ ከንስፋና በየገል አርከበው ቀዮቲ ሐማስ ሲጥቱ ያረፍ ይችላል በቃየሱስ ላኪን ተነማስያ ቤቲራሊ ባጃናማያ ሐርቀ ጎገል ትጀለ ከሲየገት ዋቀዮ ከሳሊ ጀላ ሲባሰ ሃሌሉያ አማከ ከኛ ገልቲ አማከ ከኛ ታፍቲ ከለወደ ፈጋተን ደምቱ ካራተን ብለ ወደደን ዋቀዮ ከለጀ አዲከ ሰንደበርሰስ ቄስ ወደደ ዋቀዮ አላላላ ሪዳሊ ጋላ ቶሎ ለቦሲያ ወሪ ከራከት ከራከ ኢላ ከራከን እንደበርቱ ሐቀቀኝነት ገልቲ ከማብስለት ይሻምብና ባጭር እናስቀራታለን የትም አትደርስም ብለው ባንቺ ላይ የዛቱ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል በዚህ ምሽት ዛታቸውን ከንቱ አደረኩ ይላል እግዚአብሔር እግራቸውን ከንቱ አደረኩ ይላል እግዚአብሔር ወለዶሎቲና ማማሳኪላ ሮሎቦሽ ወከቲ ማናማሳ ፕሮቶሎቦስያ ኢየሱስ ጎፍታረ ጀናሜ ማሉ ኢየሱስ ጎፍታረ ጀናሜ የሚገርም ነው እንዲና ብዙ ጊዜ ግን ሲጠባበቁ በእሱ ላይ የሚያስገርም ነገር ምንም ባላዩ ጊዜ ሐሳባቸው ቀየሩ እስቲ ሐሳባቸው ቀየሩ በሉ ምን አሉ ይሄ አምላክ ነው አሉ ትናንትና ምንድን ያሉት የሞት ሰው የተፈረደበት እግዚአብሔር የፈረደበት ነው አሁን ግን መለሱ ነው ባንዴ ማን አደረጉት አምላክ አረጉ ኧረ ይሄስ አምላክ ነው እግዚአብሔር በአንተ ላይ ከሚያደርገው የሚያስገርም ቸርነት የተነሳ ብዙዎች እጃቸውን በአፋቸው ጭናል አሜን ደግሜ እናገራለሁ በአንቺ ላይ እግዚአብሔር ከሚያደርገው አስገራሚ ቸርነት አስገራሚ ምሕረት የተነሳ ብዙ ሰዎች ተደንቀው እጃቸውን በአፋቸው ጭናሉ አሜን ከዚህ ጎረቤት ትነቀል ያሉትን እግዚአብሔር አንቺን በኃይል ሲተክል ያሳየኛል ትታከያለሽ ላኪን አማሰከረበኝ አባያቱ እንደከረገ ኢፍታዲየም ጦቶ ጀዳሉ ዋቀዮ ገድ መሰረከሰት እንደከገዲ ፈገሰላባ እንደከገዲ ፈገሰላባ መጋላ ገዲ ሶሰደሩ ዋቀዮ እንደከገዲ ፈገስ ላቲና ሞሶኮራ ቢላታና ሞየ ሐርከዱ ዋታፍቶ ጀዳሉ ሐርከ ጀረከዱ ሀቢትና ወቶ ጀዳሉ ዋይከ መቃከ ዋብሰሰ ሆጀከሉ ዋቀዮ ከለደ አዲ ሆጂያ ከከነደ ቡፍደ ዋቀዮ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሆጂና ከከማጣ እኔ ብፈው አከዘነ ከናከሸረ
bittinna kanarka sheera jiru haabatu harka duwwaa taafjiran waaqayyo harka kee bal'isa wayyo otoo saanaan harka keetti balleessu barbaadani ati boru isaaniif haftan jedhee ammaa hin yoommatee harka keenya ilaala otoo jedhanu ati harka isaanii ilaalu harka kee ilaalu jalqaba naaf ta'a kan jedhu ameenaa jedhu anaaf ta'a kan jedhu ameenaa jedhu waaqayyo yaaqoobiin akkas jedhe ati liqeessita malee namarraa maal hin gootu liqeeffatu jedhe harka keenya ilaalchoo jedhan waaqayyo akkana jedhe harka isheen ilaaltu harka isaanii ilaaltu harka koo ilaaltee eebba qabatas jedhe waaqayyo lakiin sokkotorra ilaa bitaana moyyatee namayya waaqni koo nama ni yoomsisu waaqni koo nama hin gatu waaqni koo akka seexanaatti dabarsee nama laatu akkana jedhe hamma dhuma biyya lafaatti ani si faana jira jedhe hamma biyya dhumaa ila hamma dhuma biyya lafaa kanatti ani si faana jira jedhe ስላንድ ሰው ልናገርና ልጸልይ ዳንኤልን ታውቃላችሁ ዳንኤል እግዚአብሔርን የሚፈራ በጽድቅ እግዚአብሔርን የሚከተል በቀን 3 ጊዜ በሮቹን መስኮቱን ወደ ኢየሩሳሌም አቅጣጫ ከፍሎ የሚጸልይ ሰው ነገር ፈለጉበት ለምን ዳንኤል በእግዚአብሔር መንፈስ ልቆ ስለተገኘ አሜን የብልጣ መንፈስ ስላገኘው አሜን afura caalmatu si argate laali afura caalmatu si argate laali ayyaana caalmatu si argate laali amen 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 balጦ ስለተገኘ በስልጣን ብልጣሶር ወስዶት ኃይለኛ ስላደረገውና አራት ሰዎች በሀገሪቱ ላይ በ127 ሀገር ላይ ከተሾሙት አራቱ ሰዎች አንዱ ማን ነው? ዳንኤል። ምን ላይ የተሾመው? ለንጉሱ ግብር ሰብሳቢ እንደ ሀገር አቀፍ ምንድነው የገቢዎች ሚኒስተር ሆኖ ሲሾም አይሁዳዊ ስለሆነ ዕብራዊ ስለሆነ እነዚህ የባቢሎን ሰዎች አሉት ይላል። ስለጠሉት ሰበብ ይፈልጉበት ነበረ። ማንጎቹ ነው ሸለሙ ነው ከዚህ ልጅ ይሰበላፍ ነው ደስራ አገር ሰውት በርባደ ገንገላ ገነባ ኦዲት ጎስ ይሳበሳ ህሬጋሳ እሱ የሚሰራ ኦዲት ሲያስደርጉ የለም ሜንቱ ደና ሰውት በርባደ ከለደዳት ኪሎ ኪየሰን አገቱ ደነባ ጋፋ ካና ከለደደን ሆርታ ሴራ አባሳት አለት ሴራ ዋቃሳት አለት ሰውት ቆሌ ተጠገቹ እንደን ከናፉ ደና ሆርታ ጉያ ሰው ደበከለ ለፍሲ ባፍስ ነበር ለፍሲ ተረጥቆ ዋቀጀ ከትዲው ሲተገሰና ጉያ ሶዶማ ከነ ከሰቲ ነምኒ ተቆሌ ገረዋ ቀሳ ሞቲቻ አለት ማላከንታል አከከነኒ ተዳዲት ቡርቶማ ቡርቴሰሪ ወዲ ገለኒ ሞቲቻ ብረት ፊደና ካለጀረ ያ ሞቲ ጉዮ ተሰዶማ ከነ ከሰት ነምኒ ተቆሌ ገረዋ ቀሳ አከከነን ሰገዳ አከን ጎር ሲኢ አለት ከና ቡርቶከን ሙርቴስ አከሰረ ባቢሎኒ ማል ሜዶኒ ፓሲ ሙርቴስ ሞቲች ቤነ ሙርቴስ ዳንኤል ነገሄ ኢላላ sababa irratti barbaadan akkana jedhe murteen murtaa'ullee ani iddoo aarsaa koorraa hin deebi'u jedhe akkaan saganne akkaan gara waaqatti dhiyaannee fi waan ta'e haa murteeffamu duuntuu malee abbaa koo duraa erguttu hin goone merkoon kaasaati ani iddoo aarsaa koo gadhiisu dhabe murteen sodaachisaa ta'uu danda'a yeroo koronaa kun ni ajaa'ibuuf deemne iddoo aarsaa keenya irraa baqannee hafte ammanaatti nafe malee kan waldaan horaa dhufanii murteeffam guyyaa soddoma kana ani guyyaa soddoma kana dabarsee gaafa soddomii tokkoffaa waaqeffannaan jalqabu addaan buutu jedhe mee ameen jedhika akkana jedha maal guyyaa soddoma rakkoo qabu hin dhumatti sana booddee kan deebi'an jedha ዳንኤል ጋሩ በፍጹም አላቋርጥም ከመሠዊያዬ ላይ ዞር አልልም በቀን 3 ነው እቀጥላለሁ ምንም ውሳኔ ቢወሰን እቀጥላለሁ ሃሌሉያ ስለዚህ አከረደ ጋፋ ካን ላለሊት ኤገተኒ ጋፋ ነገር ነብኪኑ መሰገደ እጅ ከፍን ያዙትና ከኖ ሞቲቸ ነኒ ጉያ ሰደበ ከነ ከይስ አከሰከስ ዘኔቱ ዳንኤል ገሩ ሴሪቸ ዲገ ማልቴራ ከነቴ ጋፈዳን ሞቲቸ ዳንኤል ኦልጣን ሰበይ ወርባል ገማገመን ዳንኤል ማረኮ ቀባ ጉያ ሰደበ ተኮ ከነ ሰደባ ከነ ኢ ሰደ ዳንኤል ትክከለ ለትክክል ድርጀራ
ሊያድነው ፈለገ፣ አልቻለም። ጀሪ akkana jetti harka keenyatti galeera. Har'a jeefna harka hirraawwanna aangoonni qabata harka keenyatti maal godha ganfanne jedhaniiti leenca saafeedhaa jedha የተራበ አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ዳንኤልን እናደረጉት አስገቡት። gaafa Daani'el galuudhaa jedhu Waaqayyo garuu dursee akkana jedheera labsii baase. Ilmi koo hin dhufa. Dhagaa አንበሳ የተነገረን ረብሱ እንደሚሆና ይመጣል። ilmi koo maal ta'a? Hin dhufa. Ilma koo tuquu hin dandeessan. Hafuura keessan ho'isu garuu hin dandeessan. Yoo isinitti hirkates jalaa eeguu hin dandeessan. Kanaafuu akka isa hin nyaannetti jedheetu Waaqayyo ziipiitti godhe. Eenyurratti? Leencarratti. Dibbiin itti godhetti laalee gaafa isaan darbatani baga dhuftee akka inni lafa hin geenye akka inni hin qaqqabne jala oola. Mee ameen jedhi maaloo? Haaleluyyaa. Dhaqee gaafa darbatanii shaqqee akka hin qabne dhaqeen gubbaarra oole dugda isaanii gubbaa ciisanii halkan guutuu mootichi garuu akkana jedhe yaa Daani'el waaqni ati waaqeffattu sunis maal si haa godhu? Si haa oolchu. Nama seetinaa jiru Waaqayyo si haa oolchu jedhaan. Ameen ameen. Si haa oolchu jedhee biraatee halkan guutuu inni badhabe yaa Daani'el kun nama cimaa nama biyyaaf malu nama qulqulluu si ajjeesisi maal godhu otoo beekina murtoo murteessee ganama barii diigaa dhaqee akkana jedhe Daani'el waaqni ati waaqeffattu sunis du'a si oolchuu danda'eera jennaan Daani'el akkana jedhe yaa mootii bara kuma mooyi. Mee ameen. Yaa mootii ulfinni siin malu sitti hidhatti waggaa kuma maal ta'e mooyi. Waaqayyoon koo si durattis isa durattis mudaa qulqullina irratti hin arganne. Kanaafuu afaan leencaa maal godheera? Dhufeera. Mee ameen jedhika. Mee ameen jedhi maaloo. Akka sanaati jedhin afaan diinaa sii cufameera jedhaan. Afaan diinaa sii cufameera. Wanta kana ilmaan cufanii bara kan afaan diinaa sii cufameera. Maqaa Yesuusin inni si nyaachudhaan jedhe hara galgala kana cufameera. Maqaa Yesuusin cufameera. Maqaa Yesuusin cufameera. Cufameera bara. Kaloos. Waan tokko sitti maqaa. Akkana jette jalli afaan leencaatti gataniiti dhagaarra kaanii itti ballatteessaniiti galanii akkana jedhan uffee jedhan koottaa jedhan walitti yaa'aniiti foon muratu jalqaba xirees ga'a maxaafuun dadaa kun digis dargamataniiti nama namokkisee maal godheera balleessineera teessoodha maal godheera kaafneerra jedhaniiti foon murachaa godhan jalqaba nyaata. Daadhii wayini dhugaa turan liqii godhanii jedhanii kolfaa machaa turan Waaqayyo immoo akkana jedhe haara nyaadhaa jedheen. Maal jettu? Foon murattanii miti Oromoo leencatu foon keessa murata nyaadhaa jedhe Waaqa. Nyaadhaa nyaata. Yerootu jira dabareetu jira. Mee ameen jedhi maaloo dabareetu jira. Hanas rakkisanii dabareen kan isaaniiti. Waaqayyo akkana jedhe warra si dhibbisan nan dhibbisan jedheera Waaqayyo. Hallelujah. Foon gaafa qirachaa ta'an Waaqayyo akkana jedhe dabareen kan eenyuti? Sinti nyaateeni kan leencaati dabareen kan eenyuti? Foon keessa murate rakkoo qabu muradhaadha. Daadhii gaafa isaan dhugani isin daadhii dhugdaniimi Oromoo dhiiga keessan leenci maal godha? Dhuga waan ta'eef rakkoo qabu jedhe dabareen kan leencaati. Ani waan tokko dubbadha. Warri labsii sinatti baasan Waaqayyo labsii dhiigeera. Dubbitti garagaleera kan jedhu mee ameen haa jedhu. Qoromsutaa isa gaafa achi keessaa mootichi baasu akkana jedhe warra